tekereza ahantu hamaze imyaka 9 yose mu ntambara idahagarara. Tekereza abaturage bamaze umwaka wose baraguswe, batabona ibiryo, batabona imiti, bari kwishwa n'inzara ndetse n'ibitero by'indege zitagira abapilote drones. Hanyuma mu gitondo kimwe gusa ikigo cya gisirikare gikomeye kurusha ibindi, icyo bise Poezero, aho ni kuri uwo musozi hagafatwa hagasenywa burundu. Ibisi nkurumbarirano se gice cya filime y'intambara no kuri kwambaye ubusa kwabaye ku itariki ya 4 Nyakanga 2026 mu misozi miremire ya Minembwe. Kuri uyu munsi amateka y'akarere k'ibiyaga bigari yongeye kwiyandika bundi bushya. Ingabo zihuriye hamwe za leta ya Kongo FARDC zo Burundi FDNB inyeshyamba za Wazalendo zigizwe n'abamayimayi ndetse n'indi mitwe y'abicanyi itandukanye ndetse na FDLR tutibagiwe na P5 ya Kayumba Nyamwasa zikubiswe inshuro aho bari basanzwe cyangwa mu bindiro byabo bya nyuma. Ese byagenze bite? Ese ubundi ibi bivuze iki ku hazaza h'akarere k'ibiyaga bigari? Muri aka kanya imboni zose z'abakurikiranira hafi politike n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zerekejwe Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku itariki ya 4 Nyakanga 2026 umutwe wa MRDP twirwaneho washyize ahagaragara itangazo riremereye. Ni ku mugoroba washize. Iyi MRDP twirwaneho iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wabo Colonel Kamasa Ndakize Welcome. Iri tangazo rikubiyemo ubutumwa bukomeye bugaragaza ishusho nshya y'umutekano muri kariya gace. Mu myaka 9 ishize imisozi miremire ya Minembwe yabaye isibaniro ry'imirwano, aho umutwe wa twirwaneho uvuga ko leta ya Kinshasa yagabye ibitero byateguwe neza igambiriye kurimbura ubwoko bw'Abanyamurenge. Ariko ibintu byaje gufata indi ntera mu mwaka ushize. Reka nkubwire uko byari bimeze. Fata ishusho y'akarere kose kagutwa mu buryo bwa gisirikare n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Kongo. Nta kintu na kimwe cyemerewe kwinjira, nta mfashanyo y'ibiribwa, nta miti. Ibi bakaba ari byo bise ukugota abaturage ukabima ibyibanze bibatunga. Ukugotwa ni kwari ukwinzara gusa, kwarangurwa n'ibitero by'amabombe aremereye ndetse n'ikoreshwa ry'indege z'intambara zitagira abapilote cyangwa se drones zarasaga ku baturage b'abasivile ba Minembwe bidasubirwaho. Ariko rero itangazo rya MRDP twirwaneho rirerekana ko iri joro ry'icuraburindi rishobora kuba riri kugana ku musozo. Nk'uko urwandiko rubigaragaza, habaye igikorwa cya gisirikare kidasanzwe ahantu hari hazwi nka Poezero. Iyi Poezero ntiyari ikigo gisanzwe, yari igihome gikomeye. Indake yibanze yari isigaye ihuje ihuriro ry'ingabo zidasanzwe. Tekereza nawe iri huriro: ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi zoherejwe muri kariya gace, inyeshyamba za Wazalendo zigizwe nyine n'abawazalendo benshi n'ubundi bamye bagaba ibitero ku Banyamurenge kuva na mbere, ndetse n'umutwe wa FDL ugizwe n'abasi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tutibagiwe na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Iri huriro ryose ryaribumbiye hamwe kuri iyi Poezero, ari naho hacirwaga imigambi yose yo kurimbura no kwangiza imitungo y'Abanyamurenge. Mu gitondo cya kare ku itariki ya 4 Nyakanga 2026 ingabo za MRDP twirwaneho zakoze ibyo benshi babonaga ko bidashoboka. Zashenye burundu iyi ngoma ya Poezero twirwaneho. Ivuga ko uko atari ukwigarurira ubutaka gusa, ahubwo ari igikorwa gikomeye kigamije kurengera abasivile bari bugarijwe no gutsembwa. Ibi bivuze ko uriya mutego bari baragoswe, uriya mugozi bari baraziritse mu ijosi mu rwego rwa gisirikare wacitse. Iri senywa rya Poezero si inkuru y'intambara gusa, ni ifungurwa ry'umuryango w'amahoro. Twirwane hiburiye insinzi nk'ikintu gikomeye cyane, ikintu kigiye gushyira iherezo ku myaka 9 yo kudindira mu by'umutekano muri kariya gace, kigahesha agahenge abari baraburiye irengero. Bazi neza ko intambara y'amasasu itazana amahoro arambye niba nta bwiyunge bubayeho. Niyo mpamvu bagaragaje uruhande rwabo ku bijyanye n'imibare y'amoko atuye muri kariya gace. Bageneye ubutumwa bw'ihumure n'icyizere abaturage bose batuye mu turere twa Fizi, Mwenga na Uvira. Twirwane hiragira iti: umuhate wacu ugamije amahoro arambye kandi ukaburira abaturage bose nta kuvangura, yaba ku nkomoko cyangwa ubwoko umuntu abarizwamo.
bashimangiye ko biyemeje kugarura kubana neza mu moko yose yagizweho ingaruka n'iyi ntambara y'urudaca, haba abanyamurenge bo ubwabo bishwe bakanameneshwa cyangwa se abaturanyi babo barimo ababembe, ababuyu, abanyindu, abafurero ndetse n'abavira. Aba bose twirwaneho irabizeza ubufatanye mu kubumbatira umutekano, kurengera uburenganzira bwo kubaho, ubwisanzure bwo kugenda no kurinda imitungo y'umwana wese w'iyi misozi. Ibi ni ikimenyetso cy'uko uyu mutwe udashaka kwihorera, ahubwo ushaka kubaka sosiyete nshya izira amacakubiri. Ariko nubwo hari agahenge ibikomere by'intambara biracyari bibisi. Umwaka wose w'agashinyaguro wo kugotwa ntihagire ibyinjira wasize ingaruka zikomeye cyane. Twirwaneho yateye hejuru isaba imiryango itabara imbabare, no kuvuga humanitarian organizations, yaba iy'imbere mu gihugu ndetse n'iy'amahanga, kwikubita agashyi gatabara. Abaturage bakeneye ibiribwa, bakeneye imiti, bakeneye aho kwikinga. Iyi miryango yasabwe gukora ibishoboka byose ikagera kuri abaturage bamaze imyaka 7 mu bwicanyi n'iyicarubozo, batagira epfo na ruguru, bakurwa mu byabo umunsi ku munsi. Ni ibintu bibabaje cyane kubona umuryango mpuzamahanga wari waricecekeye mu gihe abasivile bicwaga, abana bicira isazi mu jisho kubera imirire mibi na za drones zirasa mu ngo z'abaturage. Iri tangazo kandi ryakoze mu jisho abakora ubuhuza, no kuvuga ba mediators mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho ibasaba gukora akazi kabo nta kubera, barasaba kureba ukuri mu maso, bagasaba leta ya Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'iya Evariste Ndayishimiye Neva w'u Burundi guhagarika byihutirwa ibyaha bifite ishusho ya jenoside biri gukorerwa abanyamurenge. Ikindi kintu gikomera itangazo ryibukije umuryango mpuzamahanga ni ukuri gusharira kubera inyungu ziri inyuma y'iyi ntambara. MRDP Twirwaneho ivuga ko umuryango mpuzamahanga wakomeje kurebera ibyaha by'intambara ndetse ukigaragaza nk'uhumye kubera inyungu z'amasezerano yo gucukura amabuye y'agaciro. Ntawe utazi ko uburasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro nka zahabu, koruta na casterite. Akenshi ibihugu cyangwa amakampani mpuzamahanga afite inyungu muri ayo mabuye bakunze kurebera cyangwa kwigiza nkana mu gihe hari ubwicanyi bwibasira ikiremwa muntu. Nibyo Twirwaneho yamaganye yivuye inyuma, isaba ko ibyo byaha bidashobora kugurwa amabuye y'agaciro. Bityo rero uyu mutwe wasabye ko hashyirwaho komisiyo y'iperereza yigenga ituruka mu mahanga cyangwa ikaba ari mpuzamahanga. Iyi komisiyo ikwiye kumanuka muri Plateau ya Minembwe igacukumbura, ikareba ibyaha byakozwe n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo b'abarundi. Intego ari imwe, kumenya uruhare rwa buri wese kugira ngo abakoze amahano bashyikirizwe ubutabera, baryozwe ibyo bakoze. Mu gusoza Twirwaneho yongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda abasivile bose bari bugarijwe no kurimbura ndetse no kurengera ibyabo igihe cyose amahanga azaba akomeje kurebera. Ibi bintu byabereye Minembwe ku wa 4 na tariki 5 Nyakanga 2026, bigaragaza ko imbaraga za gisirikare naho zaba zishyigikiwe n'ibihugu bifite ibikoresho bihambaye nka za drones zishobora gutsindwa no kwiyemeza ko abantu barwanira kubaho no kurengera uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ese leta ya Kinshasa n'u Burundi bagiye gufata uwuhe mwanzuro nyuma y'isenywa rya Poizero? Ese umuryango mpuzamahanga uzitabira ubutabazi bw'ibanze busabwe? Ni ibintu tuzakomeza gukurikirana umunsi ku munsi. Mwakoze kubana natwe muri ubu busesenguzi bwimbitse. Niba ukunda ibiganiro byacu ku mutekano n'isesengura rya politike mu karere k'ibiyaga bigari, kora subscribe ukande n'inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho ako kanya. Dusigiye igitekerezo cyawe muri comment aho hasi, utubwire uko ubona iyi ntambara y'Iminembwe. Murakoze.